Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Namun saat kerti lo kembali menuju balik era baru. Hello student, how are you doing? Welcome to my English class with me, Mr. Ari. Are you fond of reading? So if you like reading about historical events such as Battle of Surabaya, Bandung as a Sea of Fire, or reading about Proclamation of Indonesian Independence, or you like reading about biography, or reading about your friend experience, so you read about Recount Text. So today we are going to learn about Recount Text. Kalian penasaran apa itu Recount Text? Please just watch full video. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, ayo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. So, do you know anything about Recount Text? Have you ever learned about it? Have you ever read about Recount Text? So, generally, Recount Text is a text containing information about past event. Kayak kalian suka membaca peristiwa bersejarah Indonesia seperti Battle of Surabaya, Bandung as a Sea of Fire, the Proclamation of Indonesian Independence, atau kalian suka membaca biografi seseorang, atau suka membaca cerita pengalaman liburan teman kalian pada masa lampau. That is Recount Text. If you learn about Recount Text, you will find some jenis structure about Recount Text. The first is orientation, event, and a third reorientation. So what is orientation like? Orientation is provide background information such as setting and introduce participant. And the second one is event. It is retell what happened and what sequence. Maksudnya ini event ini menjelaskan kronologi kejadian seperti kronologi kejadian pertama, kedua, dan seterusnya. The last one is reorientation. It is refer to closure of event, yaitu penutup dari teks tersebut. Well, to more understanding about Recount Text, I'm going to show you an example of Recount Text. Well, this is an example of Recount Text about historical event. This is Proclamation of Indonesian Independence. There are 4 paragraphs in this Recount Text. In the first paragraph is orientation. Paragraf pertama menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi, yaitu at 10 o'clock AM on Friday, 17th of August 1945. Kemudian, peristiwa apa yang terjadi, yaitu Proclamation of Indonesian Independence. The second and third paragraph, yaitu event, yang berisi peristiwa kronologi terjadinya pernyataan, ditandai mulai dari diplomatik dan perlawanan dari pasukan bersenjata Indonesia terhadap Belanda sampai akhirnya Belanda mengumumkan bahwa mereka sudah memutuskan menerima kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17th of August 1945. And finally, the fourth paragraph is closure of event, di mana paragraf terakhir berisi sebuah kesimpulan dengan sebuah komentar tentang peristiwa yang terjadi. Di sini kita lihat paragraf terakhir, dokumen tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden pada keesokan harinya. This is about Recount Text. Untuk lebih memantapkan lagi tentang Recount Text, yuk kita kerjakan soal-soal tentang Recount Text. Well, soal ini diambil dari Teks Recount tentang Proclamation of Indonesian Independence. Soal teks ini menayangkan jawaban mana yang benar. Ketika kita menemukan soal seperti ini, kita harus mengecek option jawaban satu persatu. Mari kita mulai dengan option A. Di option A, the Netherlands declared that they did not accept Indonesian independence. Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Kita lihat di paragraf ketiga bahwa Belanda mengumumkan mereka sudah menerima kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi option A kurang tepat. And next, move to the option B.
The United Nations acknowledged the date of Indonesian independence on 17 of August 1945. Bahwa PBB mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita lihat di paragraf ketiga, yaitu yang di blok warna kuning, bahwa PBB mengakui kemerdekaan negara Indonesia itu pada tanggal 27 Desember 1945. Jadi option B kurang tepat. And next to the option C, the United Nations did not mediate conflict between arm of Indonesia and Netherlands. Bahwa PBB tidak menengahi permasalahan atau konflik di antara arm of Indonesia and Netherlands. Kita lihat di paragraf ketiga yang di blok warna kuning bahwa PBB itu menengahi konflik di antara arm of Indonesia and Netherlands. So option C is wrong atau kurang tepat. And move to the option D. The document of proclamation was not signed by Soekarno and Muhammad Hatta. Dokumen proklamasi tidak ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita cek di the last paragraph, yaitu the fourth paragraph, bahwa dokumen ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi option D kurang tepat. And move to the option E. The proclamation of Indonesian independence was read by Soekarno at 10 o'clock a.m. on Friday 17 of August 1945. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Soekarno pada jam 10 pagi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Kita lihat di the first paragraph bahwa the proclamation of Indonesian independence was read at 10 o'clock a.m. on Friday 17 of August 1945. Berarti jawaban yang tepat itulah option E. Now we look at piece of recount text. Kalau kita perhatikan kata kerja yang digunakan teks tadi seperti was, declare, and were, itu semua dalam bentuk past simple. Now I'm going to talk about it. So what is past simple and when should we use past simple? Kita menggunakan past simple ketika kita mengungkapkan situasi atau kejadian yang awalnya atau akhirnya di masa lampau. Kalau kalian ingin mengetahui apakah itu past simple atau tidak, mari kita lihat waktunya. Keterangan waktu dari past simple yaitu last week, last month, 2 days ago, yesterday, in 2012. It's now 2012. When we talk about what happened in 2012, that is past simple. Now I'm going to give you 3 examples of past simple. The first, I studied English subject with my friends yesterday. Katie was in Melbourne last week. They bought a flower 2 days ago. Well, students, today we have learned about recount text, and don't forget about it. When you make recount text, please use past simple. And thank you so much for watching my English video.